Zdravo ljudi, i nastavljamo naše preživljavanje. Stvari sam koliko izjajete jedan bolje. Pokušamo da je nekako... Ovo ništa neće raditi. Da, kao što vidite, imamo ovih 10 zrna. I više smo imali negdje štek. Ne drva, nego zrna. Ovdje pogrešno drva zrna. Već ću skoro. Nemamo koliko izaći. Biće komplikovano da koliko izađe. Da, što bi ja to mislio. Tu ćemo na kamenu sekiricu. Dakle. Ja malo drve da sakupimo. Da, u ovoj epizodi ćemo ići u rudnik, mnogo sam ga proširio. Na Google sam našao, metala sam. To snima hrane. Da, imamo još hrane. O, mislim da stignuti, to bi sam 5 puta. Dobro. Pšenicu mi treba, ovo ne treba. Dobro, napravit ćemo rameden hleb. Dobro, pa samo to nešto. Dobro. Izmašu hladnicu i ja radim. No, beži. Evo da mi želiš, ubiću. Dobro, cepali smo ovo biljevo. Poklađemo sadnicu, posadit ćemo više na ovo mjesto i ovako ćemo dobiti sadnicu. Sad idemo na plašiću, wow, kad je sadnica baš brzo ispala. Da, imamo samo 5 drveta, neće nam biti dobro. Pa sam stavila na isto mjesto. Da, ovdje nismo stavili. Ovdje ćemo možda isto moći, možda mi ne ćemo desiti. Tu ćemo ne posadimo. Nešto ovako glasno kašem, ne sam mnogo glasni. I promukao sam, verovatno sam promukao jedan ton. I slušao sam glasnika. Samo slušam šta priča. Zato mi je baš sada lupa. Još. To mi baš i nije trebalo. Još. Dobro. Ništa, babo, čuti, snimam. Snimam. Znači, moja baba. Wow, sad imam stavno dobro da što sam imam. A dobro, naći će se baš. Da, moj brat ja znam foru, ali neću da koristim, nije fair. Ovo ću baš foru da koristim, ali hoću svaku foru. Wow. Kako for, bez nestignuća. Koristit ću mnogo fora, zamke ću koristiti mašine za masnu proizvodnju. Automatska proizvodnja. Na primjer, imamo mašinu za piletinu. To je dobra mašina, znam. Ali mi nećemo pričati, pošto imamo... Samo ovaj hleb i ovo. Hajmo da punjamo samo dvije, ali drugo ne znam koliko. Da nećemo koristiti ovo dobro možemo napraviti. Da, ovo je malo specifičan ili malo smešan. Ne znam, napišite mi komentar da li da promenim krov. Sad šta bi ovdje bilo da prije što smo ovdje da bude. Jej. Malo ćemo istraživati. Smislim nešto ovdje.
Skire. Ti. Dakle je redstone. Neko ko otvara vrata. Da. Ali tamo je jedna slika koju ću ovdje promijeniti sa vratom. Vjerovatno on neće prihvatiti. Ja ću morati raz. Mogu smiješno izgled za naš kanal. Što kakvu sliku da stavim? Našu sliku onako? Ili šta? Što baš me mrazi? Ne volim da... Boxus. Ima ovdje ne. Mališa! Meso sa dijamantima. S kim pričaš? S Mališom, pozovi ga da dođe vamo. Tata nije tu. Mališu. Tata nije tu. Pa gdje je? Što kod tata? Je li ponovno telefon? Jes. I sad da živim mnog brata. Kako da funjava sam živicu? Wow. Ne znači. Halo. Našla sam pećinu sa dijamantima. Šta bre? Našla sam padinu punu kripera. Ukratko. Isključi stvorenja. Da, pametno video. Wow, kako sam ja noob. Čekaj, a sad si rekao da je u padini? Sigurno ima dijamanta, nema šanse da nije. A na koji šet? Na sasvim game, naš. Dobro. Aj, čao. Aha. Ljudi, to je bio moj brat. Dobro, babo. Dobro. Da. Ne smijem na mirno čeći. Ali jes. Ne znam kako će se to ovdje stići. Što mi drži. Da, pa sam se ovdje bio plašio. Jedan usnu. Ne budem baš dobro. Možda. Možda neću umreti ako skočim tamo. Nisam dobro parkour. Neću da to oduzmem. Čekaj, imam baš puno metala. Mogu prestići do polubloka. I meni je najbolji način. Svašta. Imam sreća mi da kad ćemo bez penja. Ajme ću biti ovdje dobro bučan. Za sljedeći put ako budem ulazio. Inače, ljudi što sam gasio studenja. Ali moram da me ne bi ubili. Pošto nas vidi i sami da ih treba kajti. Što li onda ja igram Kit PvP server. Što mi tamo sam malo kad ga ne igram. A ne znam nakon da se fight. A moj brat je tu pa nekad i pobedi. Ali redko mogu što je dobri fighter. Da, pa dobro, pa nekom nas tu reći. Sad budemo ubili. Ovo, blokira me metal koji mi jako potreban. Imaš čam mađu. Odvaj se brzo dopunjavaju jahte. Tako si idić na polje. Namirno sam, nikog ništa ne može. Evo.